Promocija knjige NATO integracija značaj za Bosnu i Hercegovinu autora Damira Durana bila je prilika da se šira javnost još jednom podsjeti na neke od najvažnijih tema kada je u pitanju budućnost naše zemlje, a to su svakako put u NATO i EU integracije. Benefiti koje bi naša zemlja ostvarila ulaskom u NATO savez bili su u fokusu današnje prezentacije, a sam autor ističe da bi eventualno članstvo Bosne i Hercegovine trebalo posmatrati iz tog ugla. Nakon pristupanja NATO savezu potrebno je otprilike nekih 5 do 10 godina da se efekti na razvoj ekonomije počinju osjetiti. Neko vrijeme je potrebno dok države same stvore povoljnu klimu za investicije, budući da NATO članstvo obezbjeđuje sigurnost, teritorijalni integritet, političku nezavisnost države, investitori su ohrabreni da počinju ulagati u države, prije svega istočne Europe, koje su se zadnjih godina priključile NATO savezu. Knjiga koja je danas predstavljena po riječima recenzenata i onih koji su imali priliku da je pročitaju, napisana je na vrlo jasan i koncizan način i samim tim pristupačnija je širem auditorijumu. U njoj je sažet istorijat NATO saveza od njegovog postanka do danas, kao i pozicija Bosne i Hercegovine u kontekstu NATO-a. Knjiga na jedan ozbiljan analitički način analizira jednu historiju NATO-a, analizira tranziciju, prednosti i nedostatke svih zemalja koje su nakon prestanka hladnog rata prošle put do punopravnog članstva u NATO i na bazi svih tih iskustava daje preporuke i za Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje koje još uvijek nisu članice NATO-a. Promociji je prisustvovao i brigadni general Robert Houston, komandant NATO štaba Sarajevo, koji je istakao da je ova knjiga važna kako za građane Bosne i Hercegovine, tako i za akademsku zajednicu. The author has done some fantastic research on the impact of NATO membership and the path to NATO membership for each of the 12 Eastern European countries that are the most recent members. It's also a significant pleasure in that the author is actually a colleague of ours at the NATO headquarters Sarajevo. So to have a colleague that is also so astute and so intellectual that he's created a very well-researched and very erudite piece of work in which we can learn from and we can apply the results to the future to really talk about what will this bring to Bosnia and Herzegovina on the pathway to NATO membership and perhaps eventual NATO membership. So I'm very excited about it. U nedostatku stručne literature koja se bavi euroatlantskim integracijama, knjiga Damira Durana svakako će biti korisno štivo za sve koji će se u budućnosti baviti ovim izuzetno važnim pitanjem za Bosnu i Hercegovinu.